Reka dutangire gutya. Disability is not inability. Ubumuga si ubushobozi buke. Ibi Kagarara yamaze kwerekana ko iyi mvugo ye ari impamo. Itegereze ahangaha. Kagarara akosora icyamamare iShowSpeed. Aha ni igihe iShowSpeed yari yatembereye mu Rwanda. Kagarara kuri ubu yamaze guhindurirwa izina. Ashton Small. Ni nyuma yo gukora video ikarebwa n'abantu barenga miliyoni 150 ku rubuga rwa Instagram na TikTok ndetse n'urubuga rwa YouTube, aho yiganaga icyamamare cy'umunyamerika Ashton Hall. Kuri ubu Kagarara nako Ashton Small yamaze guhindurirwa ubuzima na Ashton Hall, cya cyamamare cy'umunyamerika, aho Ashton Hall yajyanye Kagarara ahantu hari amamodoka aramubaza ati ni iyihe modoka wakunze muri izi ngizi. Aha niho abenshi bavuze ko Ashton Hall yahaye imodoka Kagarara, gusa siko biri. Aha Ashton Hall yabazaga Kagarara imodoka ari butemberanemo nawe, gusa bimenyerewe ko Ashton Hall akunda gutanga imodoka ku ba content creator. Aha ureba ni igihe Ashton Hall yahaga imodoka umuhinde wiyise Indian Ashton Hall, imodoka yo mu bwoko bwa Black Mahindra Tarox, imodoka ifite agaciro kangana n'ibihumbi 50 by'amadolari. Aya ni ukuvuga arenga gato miliyoni 73 z'amafaranga y'amanyarwanda. Kuri ubu rero Ashton Small wari umenyerewe nka Kagarara nawe ari guhabwa amahirwe yo guhabwa impano na Ashton Hall, dore ko Ashton yamaze kwemerera Kagarara ko bazazana mu Rwanda. Ni nyuma yaho Ashton Hall yemereye Kagarara ko agiye kumugira icyamamare. Yavuze ko agiye kumuhindurira ubuzima. Akaba yabwiye Kagarara ko ubu atagikeneye kwiga amashuri menshi kuko yamaze kuba icyamamare. Ni nyuma y'uko Kagarara atsinze Ashton Hall mu mukino wa push up, cyangwa se mu kinyarwanda bya bindi twita pompage. Ibi Ashton Hall yabigize impamo. Ni nyuma yaho Ashton Hall yafashe Instagram ye, aho akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 19, ayihuza n'iya Kagarara. Ibi byazamuye Kagarara, dore ko ubu amaze kugira abamukurikira basaga ibihumbi 250 ku rubuga rwe rwa Instagram. Gusa ibi Ashton Hall yavuze ko bidahagije. Ni nyuma yo kwandika kuri Instagram akagaragaza ko asaba abamukurikira gukurikira Kagarara byibuza akagera ku bamukurikira basaga miliyoni. Kagarara yakunze kuvuga ko agitangira kuba content creator yahuye n'abamuca intege, ariko we akabima amatwi kuko yari azi icyo ashaka kandi yari afite intego ko agomba gukora cyane akigira. Ibi yabigezeho, dore ko kuri ubu Kagarara yiga mu mashuri makuru y'imyuga Rwanda Polytechnic mu ishami rya IT. Gusa kuri ubu akaba yamaze gusabwa na Ashton Hall kureka gukomeza kwiga, ahubwo akigisha abantu kuko nawe ubwe ari ishuri rikomeye abantu bakwiye kwigiraho byinshi. Ese wowe kuri iyi nama ya Ashton Hall yagiriye Kagarara urayivugaho iki? Gira icyo tubwira muri comment. Kora subscribe. Murakoze.